Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kam mensua ngilapan mi ia ka khubor Jingïathuh ba Pandit ubaki bhaying hasem jong raja rakhuvansi ki lej ben phapej adin baki arngut ki sikurim ki jar ngai ha than sora ula batai se ki kimi ki pa jong raja ba raja ula syak paniap bat ula batai ru ba ka sonam kamlelei bat ka shat ka khlan une Pandit bratip kerteng kum ajai duwe Jingïathuh bula batai hagi kimi ki pa jong raja ba ki ba paniap yo raja kadai ka sonam bat ki perlok jongka hanrei ulaong bakim pedang ya kane ka jingbata jong u bat omdon weiru bangej ya u hanrei hadin bakini ki Jingïathuh lupa jong u kila urlong ulaong bakilawan ban phapej biang ha u Hato laki dei tangkini ki sangut kata ka sonam bat saungut ki perlok jongka ki bedon kti une Pandit ulaong bakidon kuma khat sangut ki briu ki bedon kti bat napreng kini kawei kadai ka kanthei ki bna Indore yakwa unamla ban batai Yakarta jongka lani nakaying jongno ulapan kut yak Jingïathuh lupa jong u dak baong babaro kini kin schakem bat ankem yaki daki pulit jong crime branch na Indore manta ka sengipat u ADCP jong ki pulit ke Indore u Rajesh Dandotia Jingïathuh baki pulit ke Indore kila ai ke Jingïathuh lang bapura bat ka kanhun jong ka special investigation team na Meghalaya ki badang tokit alor kani ke Jingïathuh u ADCP Jingïathuh bagi pulit ke Indore kila IT haka crime branch ban Ïarap iki pulit ke Shillong tat adu bakinda pendep barkinda ngahun hiru ya ke jing tokit chongki langba kani ke jing IT ki pulit ke Indore hak crime branch kami ke jing kali Hato ke jing keranjung Pandit ajai dubi kabola ong ba enkem yik weipat dagi pulit jong crime branch kan urlong और ये शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस से संपर्क किया गया था सीनियर ऑफिसर से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी राय त्रिपाठी सर से और त्रिपाठी सर ने उनके सहायता दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए एक क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर लगा दी गई है और शिलोंग पुलिस यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो वापस चले जाएंगे अभी तक उनके द्वारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शेयर नहीं किया गया है और चूंकि उनके सहायता एक टीम लगाई गई है क्राइम ब्रांच की थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच और उनके साथ एक टीम लगाई गई है तो वो इन्वेस्टिगेशन में केवल सहयोग करने के लिए है इन्वेस्टिगेशन पार्ट उनका है उनके द्वारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट शेयर नहीं किया गया है देखिए कुछ प्लानिंग नहीं है उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है एज सून एज उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है वो चले जाएंगे देखिए इन्वेस्टिगेशन पार्ट उनका है तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी उनको ठीक लगेगा उनके हिसाब से वो निर्णय लेंगे और जिनके भी उनके स्टेटमेंट लेने होंगे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.